Welcome, ladies and gentlemen. Today's Garifuna reading comes from the book of Colossians, chapter 3, verse 12. Hínsiñetün Búngiu, anúadaha ládün lánigume, Ítara liña lubeíti, abágarida humá, queísi lánigu, gudémehabu, areíduni, manánguni, únguaü, gagámbadi, lúma, gagúrasuni. Hínsiñetün Búngiu, anúadaha ládün lánigume, Ítara liña lubeíti, abágarida humá, queísi lánigu, gudémehabu, areíduni, manánguni, únguaü, gagámbadi, lúma, gagúrasuni. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. You know?